Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah. La ilaha illallah. Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Salawatullahi wa salamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah, ittaqullaha subhanahu wa ta'ala fis sirri wa alaniyah wa'lamu anna Allah azza wa jalla amarana bidzalik haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sanglit iwan puji tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan tagpapanjari isin 7 lapis langit iwan 7 lapis lupa. Sarta Tuhan intag riziki isin kataan makhluk pia panjari niya. Sibuda in manahut iwan maaslag. Sibuda in hagin lupaan iwan hin hakatubig-tubigan. Tuhan baing ulungon baing kasihon haipun niya. Sarta baing ampunon hakataan ipun niya muin matan na ngayon ampun kaniya. Umat Islam, magmabuka kita niyo po Allah subhanahu wa ta'ala. Sinmatan pagmabuka kaniya. Sibudain kaaunan na to hakatatampalan. Iban hakasisipukan. Subay itukbal na to. Iban di maig. Inmatan pagmabuka po Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab amuinin dia akan katutan niyo haparman niya mahamulya. Ya kamu mga beriman, kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinmatan kabuka kaniya. Iban ayaw kamu magrida mawapat. Buat malengkan halau melikusan kamu sin ka Islam. Palanggungan haa kama Islam. Hatiyo-tiyo iban haupo-haupo waktu mabarakat. Dia sinadlaw ini Jumaat. Mabaya ko patumtuman in ginhawa baran ko mahulikan niyo. Haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isut naman sababan hikataas sin pag-iman na to. Iban hikataod sin pag-inang na to marayaw. Iban hikapo sin kaligap na to di hadunya. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Hadita pakamanahan in ayat. Pila tahun 5 bay sambil pamasana tu bihaon mataod kakitaan ta iwan kakawaan ta pangajian. Muna-muna nagsusungin panahunan in technology. Nagsusung daysab sambil nahinang hambuk sabab bangkitari majaga hikaligap ta papagtaat po Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa bangdaman simang putin umul lagi aon na paghula niya inkatan yukatan mabaya lumawag usaha sambil inusaha yaon kialigap na nato pamuin pagtumtum po Allah subhanahu wa ta'ala iban kapag pahil-pahil nato tungod pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Hikatunia kaobserbahan ta bigla iban mataud manusia in minuy na parahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kakitaan na to kasakupan kakitaan ha mga Facebook karungugan ha mga suy-suy in pagyan sin tao inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadungugan iban kakitaan ha TV in statistics in mga hospital in taod na wapat biha ini bihatto ini tanda ayat deng Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya
mamulat in pangatayan simbar iman, makawalik mattu papagtaat kaniya. In ayat ini bang takitaon haupu da siya. Sumagawa bang kiabog bukan sinambuk bariman nagdapa-dapa na siya diha dunya labi aulahad law akhirat. Langsin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yatluna kitab Allah. Bunal tu din mga sila nagbabas sadaran sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala muning Quran. Wa aqamus salah. Piapalihala nila yung sambahayang. Ayawin wajib sambiling kasunat-sunatan piaparihala nila. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya. Sarta daranin pagnapaka nila. Daranin pagsadakka nila. Daranin pagtawang nila haununo kiarijiki kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sirra wa alaniya. Sibu dah hakatatampalan iban hakasisikupan. Sipukan. Yarjuna tijaratan lantabur. Inhangad hulat nila usaha. Pahala amuin hilihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala wairun kaluhian niya diha dunya labi adlaw akhirah. Liwafiyahum ujurahum. Amanga sila himihinang sintu para kalayat tu. Bunal tuud tungbasan sila sin Allah ta'ala. Sin kakahinangan nilayat tu. Wa yazidahum min fadlih. Gamman ganapan pa sin Allah ta'ala. Innahu ghafurun syakur. Bunal tuud siyain bayang ampunun hakatan mga ngayo ampun kanya iban siyain lawiin pagsukur niya ha mga ipon niya amun himihinang sinamuin dia akan niya. Palanggungan haagama Islam hamasa na to matao din nagkalugi nagusaha bihaon pandemic ayaw in nagusaha sibi-sibi in kapital walau punin malaggo atawakan dakula kapital nila dakula usaha nila nakananam na sila sin kalugian bihaning karya salisin dunya bihaning karya salisin dunya di mapkakkal inuno katandi bang tiap magusaha aon kalugian di siya manjari untung sa jakatan sumagawa bang paakhirah pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala inyat tukatan untung sadja bang daman ikhlasin pangatayan iban sin miagad si hatari kasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kau beriman habya ini nakahalan na to naliligap nalulugi umaw po yung pangumulan unubahain na pikil sinambok katutan niyo. Yari kita baitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala huminang sintu para kala muna-muna amon yung pagbasa sin Quran in pangasubo muna-muna panagnaan hisyureng katutan yung rendi daran-daran nagbabasa sin Quran in aim niya matangbos ni halom sin hangkabulan pamaas pabata paguro iban sin bukun sabab zaman na tubiyaw ligap kita ni gadget in kabataan tabya makanggatos tabya pila oras doon na dya nag-game sibo din bata-bata kakitaan mo yaw na cellphone pila jam bang baha biasa pa Quran inhambok jam yaon pila maray pahala imadawhat niya rin Allah subhanahu wa ta'ala. Maklum kato tanyo law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harf balil alif harf wa lamun harf wa mimun harf aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam isiu-siuin makabassa
hambuk ayat deng Allah kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala aun kan hambuk karayawan in hambuk karayawan yaun lipatun sin Allah ta'ala maka hangpu nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala akulongnya nagian in alif lam mim huruf atau hambuk ayat atau hambuk huruf sumagawa in alif hambuk huruf in lam hambuk huruf in mim hambuk huruf bang takitaon bang tu in nawasamu aya ini huruf aon kau magtuy katluan nim pahala niya nabanghang kajam kau limingkud namassa sing Quran ikhlas ba Allah subhanahu wa ta'ala pila sadya yung pahala angkan na iyan siya tijaratan lantabon usaha wayroon kalugian niya narika to mabaya pa kita mag-meeting sinwayron result niya jaman misan di patugon mabaya pa kita mag-cellphone dahil sin kumita sin ayat sin Allah ta'ala mabaya pa kita kumita sin game doon di na especially pagkabataan yaon doon pila jam 4 jam 5 jam bang lingkod tuan ha Quran pila ja pahala angkan nabiyaon halom kaligap kita niyo piatumtuman kita niyo sin Allah sinin ini in waktu nubang mo iusal di ko malugi invest mo adlaw akhirah iyan pa sin Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi basahan niyo yung Quran sabunnal tud adlaw qiyamah sumapaat kaniyo may tak tarik tuyuan may tak kita rin mag-invest in waktu taruon may tatahibusin waktu taruon na cellphone amuin magkita sin mga game magkita sin uno-uno bara-bara sinamuin tabiayaon wayroon pahala di ra mauno bang kimita lecture di ra mauno bang nangadji di ra mauno bang naghinang marayaw sumagawa makalawa waktu mag-game amuin yaon diaran in waktu mo iubos mo rin doon palangguan ha agama Islam subay na ito ato taliun supaya di kau kunin waktu na ito di hadunya hikaruan niya amunain wa akamus salah ikamatus salah amin pagtindog sin sambahayang pagparihala sin sambahayang sibu dain pardo iban sinamuin sunnat niya tabiya makahanggatus tabiya lumabay na sadyan waktu di wayroon tumindog sin sambahayang 5 waktu wajib ingkay manan Jumaat sadya ingkay manan subay na haylaya ingkay manan sambil magbasa Quran katumtuman adya sambil bang Ramadan na katumtuman adya sumambahayang bang tarawih na sabihaon wayroon way magpalihala sin sambayang mamarahin na lang yung Jumaat dito kita umat Islam wajib katutan niyo rukun Islam hikarwa piagbalharapan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nito haaras liusin 7 lapis langit pagkawa sa jasing kapardo sin sambayang piagwasiyat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sala amaray na siya mawapat piag nasihat niya piag biniha umat niya pagsambayang sa kato lumabayin fajar lumabayin zuhur lumabayin asar bali wala na kato yato kita usaha ta yato kita hauno na karuganin bang di arawero naghapin hambuk sahabat nakabati way paisab tiud niya subo mataas na yung suka nagdangol nagtangis nagmasusa may ta siya ay nakabati hawak to sinamin fajar kato wayron nahawnon yung panglaggo na to asambahayang ang pamaklum kato taniyo muna asubuhon hakakahinang na to di hadun niya hadlaw kaya maamunin sambayang awwalu ma yuhasibu bihil abda min amalihi as-salah long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam panagnaan asubuhon sin Allah ta'ala
hadlaw kiyama hakakahinang sin ummat Muhammad atawakan ha anak Abu Adam amunin sambayang bang di mayaw yung kakainang niya katan bang kimangi fail inamal ibadat niya bang kau mabaya magkasanyahan iban mag-success parihala amarayawin sambayang sababin sambayang dan doon iban niya yan mimikit in kasanyangan dunya iban adlaw akhir diungog na tuwin adhan hayya alal falah kaba waktu magsambayang karina kamu pakasanyangan sa imanu siya wayron niya tuhiyal kaan niya sabab di niya kana naman naliligap siya sin pagdunya niya naliligap siya sin unoy kakahinang nari ubus nagtutuyo siya bangman siya makasanyangan wayron na kasanyangan buat malengkan amo rin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala diyan na sin pag-usaha nalawa katan nagkalugi nagtaplok yung mga tinda wayron na nag-rent masigpiting kawian andi katan di makneng kasanyangan na to dira pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hikatu niya wa amfiku mimma razaqnahum sirra wa alaniya amunin pagnafaka hadaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hari hindi inayin kakausan rijiki kay mo sin Allah ta'ala in pagnapaka mo kung sadya parayahan in pagnapaka sambil miskin naraak kita niyo mag-infaq fi sabilillah naraak kita niyo magnapaka hari hindi ning kakausan na to bukom biasin zakat in zakat kaya wajiban hataka alta sadya amuin niyaon piopondo niyan sin niya wala niya kaya tatangkog sambil miabutin tahun ada pun in pagnapaka syamil siya way pag miskin way pagdayahan ayaw magiwat natwati nambuk kato den kato tanyo niya diining kanapaka namo misaning kami ini mananabuk sarakka mananabuk napaka ya tuanku hambuk pilak bangaon sin mo ayaw kau maug aun mga tuong-tuong aun barhajat hangan ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala di siya magmatter in siya sibi atawakan tiyo-tiyo in mahal ga nakatatbik nakaagad ko sindiya akan sin Allah ta'ala karena ikhlas pa Allah lumaggo si hadarat sin Allah ta'ala dahil sin magnapakakaw tabiya yaon malaggo in niyat mo pakita-kita atawakan o maksud mo dugaing di hadunya palanggungan haagama Islam kitaan niyo ba pilay magkaubos na to load a cellphone hangpo pilak kawaan pilak hipag anli unoon sadya hipag internet halom sinang kasimana 2 adlaw 2 adlaw hangpo pilak sadya aon katluan pilak napakapakaining katluan pilak ini wayron amo rin nakawa mo magtawag-tawag mag-text-text iwan magkita-kita Facebook ada pun padarat sin Allah ta'ala wayron banghalaw sinang kamulan inang kasimana piag tabarru mo hadaan sin Allah ta'ala iniyan itungon sin Allah ta'ala wayron kalugian niya naong parikato bulan-bulan nagbabayad bulan-bulan wifi nagbabayad ha bay nila in wifi yaon bang mo kitaon tiyo-tiyo din kausalan niya bang inanak mo nag-school amo reto amin mausal nila ipag module ipag online class puas doon way na nakapikil ba kau amuin biya lagu sin kaya bayad mo bulan-bulan yaon misan da kuman makaminsan ipagtabarro mo hangan fi sabilillah hangan karena sin Allah ta'ala yan matawad parhajat labi luwa hamasanatu bihaun magnafaka fi sirri wa alaniya sibu dah kasisipukan iban ha ini katatampalan palangguan ha agama Islam bang isyumanin nakahinang kato ini magsukul kita po Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan di bugtuon kato ing karayawan dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala
Adapun bang hisiumanin wala pa nakahinang deng kato, deng haadlaw ini magpikilan kao. Pagkonsum hinanga, indeng ha mga tu para kala, magbasa sing Quran, magsambahayang parihalaw ni 5 waktu, sarta magnapaka, misan pila-pila ning kagausan mo. Aqulu qawli hadha, astagfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Palanggungan haagama Islam bunal tuudin ayat sinallahu ta'ala mattan iwan bunal siya nyanan niya pag-usaha way kalugian in mga tu para kalayat. Usaha di siya magkalugi, usaha way ruon kabahagian lugaing tupot ikaw ra. Mangkaw nagbasa Quran, impahala kay mo. Bukum biya sin nagusaha, bangkaw nakausaha ang gatos pilak, matao din kabahagian mo. Bangkaw nagsambahayang kay mo. Bangkaw di magsambahayang ikaw rin asubuhon sinallahu ta'ala. Bangkaw nagnapaka kay mo. Ayaw na tagariin waktu. Amoy niyaon na in napas hagunggungan. Biasin baita sinallahu ta'ala. Amoy nang daak siya nagsarak kalong ya wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Lang sinallahu ta'ala pag napaka kamu sin uno-uno kya riziki na mo kaniyo ayaw na tagaran niyo inhambok daing kaniyo amuin mga mong siya ya Tuhan ko patarasaw-tarasawa na abaing kamatay ko sabab huminang na ako karayawan iwan sin magsarak ka na ako. Why na? Di na yato. Bang di matongin ajal sinambok, layo akhiru. Wayron na pagtarasaway na paglate. Nabihaw nyari pa kita balug-balugan. Ayaw amuin hati niya. Tabi ayaw mag-ikot. Sintiyo-tiyo kaya rijiki sababin yan para kay mura. Bangkaw nakagaos nagkapital. Buwan sambil gatusan ibo. Ando, misan na kuman pilak, di na mabot ibu. Misan na kuman gatus, pag napakakauhangan sin Allah Ta'ala. Sabab amo niya nin usaha nakalando inuntong iwan wayroon kalugian niya. Laong sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. In kahantang dialil sinallahu ta'ala sinhambuk taw amuin magnanafaka arta kagaus-gausan niya hangan sinallahu subhanahu wa ta'ala biya siyalong yahambuk habba amuin binhi ubus timubo siya tuwin puunan niya. Kita mo? Ubusin tiap-tiap puunan niya aun siyalong niya bihan hangga tusanga. Multiplayon ganapan sinallahu ta'ala lima yasha pasiusin kabayaan niya wallahu wasi'un alim. Hati hambuk pilak umikot kau hati hangpu pilak umog kau may tabang hibi mo load hikat mo parugaing makaan kay mo ini ibadat sa lagu-lagu subhanallah. Bangta kitaw ni mga sahaba na kauna hinang nila inalta nila iban sin kabuhi nila iban sin waktu nila hikakusog nila pagtaat po Allah subhanahu wa ta'ala iban hikipagdaya nila adlaw kiyama. Hi Omar bin Khattab
Iban ni Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu man nananawag tawagin Nabi sallallahu alaihi wasallam mag-infaq fi sabilillah, dia hi Omarin alta niya hangtunga. Hangtunga sin alta niya piag napakan niya. Ya Abu Bakar bin Siddiq kataan alta niya yuhus niya. Kita niyo bangga din kalago sa kaya ingatan nila naabot nila amuraini in madawhat nila adlaw kiyama. Si Uthman bin Affan hawakto naggutom min hula aon siya barang dagangan ding Hasham wayron nakadagang hawakto yato siyara bihon simpalilito hati niya lipaton magdua magtum sambil magupat wala niya diagang lang yaong pamamika ko mas 12 taon din doon amunin ayat na sabot teto lipaton long niya makapito nalong siya mamiyan lang ya Allah Ta'ala pagdatong sin barang niya dihil niya piag tabarro niya kataan piag napakan niya hadaan fi sabilillah di kato mapini mo yung magkakahinang dihat to kan nakaw ya maas ko ya kaw tay manghud ko dihili waktuin pag-akhirat mo kumawa ka Quran hangka jam 2 jam adlaw-adlaw before kawaon min cellphone mo mag Mobile Legend atawa kan mag game jagahan min waktu amuraya din kay mo sababin umultay ni magkahaupo haupo da siya bangaw alta mo pag-anad kaw misanda ko manambok pilak yanin tuong-tuong yanin manglilimos yanin haran sin Allah subhanahu wa ta'ala uno-unong kiarijiki kay mo pag-anad kaw sabab inambok sahaba Abdullah bin Mas'ud imian si ambok adlaw ma nadimtu yawman nadma wairun long yahamun adlaw piag susunan ko deng adlaw amo na long niya amuin bang lumugom na yung mata suka kaya ingatan ko humaupo na yung ajal ko inumul ko sumagawa lang yung amal ibadat ko wala siya naggaganap amet yung pagsusunan niya bima na mga palangon haagama Islam in priority nila katan amuin pag-amal ibadat dilan nila amuin halga in pag-agama nila hapangatayan nila hapaganggaw tasin baran nila karena sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan nakakawa kita ni pengajian bang mayan itu papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala sumalawat kita ni panabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma ansuril Islam wal muslimin Allahumma ansuril Islam wal muslimin Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya مكرم الكروب ثبت قلوبنا على دينك يا مشرف القلوب شرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ارفع عنا البلاء والوباء اللهم اقض ديوننا وارحم موتانا واشفي مرضانا وفرج همومنا فرج همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين ونفس كروبنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم الأسماء أشهد أن محمدا رسول الله
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istawu sawsufakum wa'tadilu. Istawu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.